Awuzwake linjani ihlaba siludana zonke lokuzoke emhlabeni wonke jikelele namhlanje nantu uhlelo kuthiwa ngisakhumbula siyalibingelela siyabonga ngokusibukela la nqane ngasisisi ngalutho ihlelo sithengele idatha sinike next very few have come out siyabonga indoda yakithi yakhona lelo gwele inyeke kansiza kakhulu thank you so much dala sisi hamba no Patrick igama lakhe Jesus Banda yekela ke sibambe ke incwadi engiphethe vela ku Grace Zulu. Grace Zulu greetings unjani? Grace Zulu ke ngikhumbula ke umnyaka 1999 sehlala ke ekhaya lokwela Sparrow. Thelapana ke ekhaya behlala lo mama uMrs Zulu, J Zulu, ubaba esebenzele eGwere Town. Wasanga linye usuku umhla ka 7 July. Lapho mama sasijwa uyavuka ekuseni ngothanyela secane medbe umqando. Ngilomnawo ngaze ngambuza ukuthi uMadu namhlanje ke wathula kwathini. Ungazwakala ukuthanyela uthenze njalo ke ngabona sokuchawa 8 ngacina ngisiyamkhangela endlini into engithola ngathola ku moment edacaye ephela amehlo abamhlophe okhipele phandle elo dendo liphuma emlonyeni ngagijima ke ngibiza abantu ngihlaba umkhosi babuya abadala bafika bathi umuntu lo sebhubhile msakaze ngoba lezi elimnyama wathi ngife ngaziqiqa phansi azayenza ubuhlungu obunjani bamthatha wamsegwere bathi for i-postmortem kwahlala yabu i-postmortem sithi ke ayi natural causes chisa ke sehluleka lokuthi kambe umama beziqinele engumuntu lomzimba omuhle njalo ke fit ejwala uthwala lomgomo engafaka lola kanje akho cabanga ukuthi uAnto salo baba ivele emsongela 2 weeks before kona be 1 week ke emthethise esithi uza kufa kuphela uzamchiya uJoel wena emthetha ngezinhlambe ethi uyisweba umama so mbona uAnti uyabulala ke umama uthe sefile uAnto wayehlele egwabisa ukuthi okunyoko kwahamba la kade zintabukile emuGrace Zulu ndilala ngokuthula ke Madu igama lami ke Grace Zulu emadoda uGrace uyakhala umama wafa kalula kangaka uthi kasisisi ukufa kuka mama ukuthi ke wafelana umama esifalula kangaka inhliziyo yakhe ibuhlungu uGrace ubhalile ke ingoma zabanengana ngikutholela ingoma yakho lapha ke ngisayibone ngisengaphi sibona ukuthi ngikukhethele yipi ngene ke siphaleni sami lapha emphethe khona ingoma yakho athi ikhethelana ukuthi Imbube Lady Smith Black Mambazo Imbube 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 Thank you.
Awuzwa-ke impube siyabonga kakhulu-ke ingoma esiyitshale-ke mntatha-ke Grace Zulu. Thank you very much Grace ukubhala. Yekela-ke siye ku-Think Well. Ngunjomane. Hey, ibizo yini? Ngunjomane Think Well. Bhala Njomane Think Well. Angazi umpilo leli lokuzalwa. Kodwa-ke Njomane Think Well. Uthi kunjani mfowethu? Ngibhala-ke ngise-South Africa lapha mina ngihlala khona. Ngabe lapha eSouth Africa umnyaka 1998 lo ngihlala eGoli ngakhile lo nkosikazi womZulu labantwana bayi5 laye silapha ke eJozi eUval lapho jalo ufika khona yabo ngifike eUval kanje uthi ke mfowethu ngilapha mina nza namhlanje ukutshele ke udaba lami lohamba njani uma bengilayo ke Nelsiwe wakoduma namthatha kwalapha eSouth Africa ke sahlangana ke emsebenzini elomkakhe kule kampani esebenza kuyo ngagcina ke ngibuye ngizokudla mina lapho phekwa khona ngamkhombisa ngiyosiphekela lo mama wanthanda eseseyintombazana wayile 23 ngasesikhathi kodwa seshadile elengane yodwa ngagcina ke sengiphosela amagama ngoba yangiseva kahle wagcina sokulothando ngimi laye sithi ukuthi umZulu wakibo lo uyamhlukumeza kakhulu wathola ke umZulu indaba yokubana ke mina uthandana nomuntu waseZimbabwe wazama lokuzamayo ethola ukuthi ke mina vele izigebenga zonke ngangizibambile ke eGoli bazama ukuthi bathathe umphefumulo wami kodwa behluleka bengizamela yonke into ngasembona ukuthi umuntu lo uzagcina ke engitholile ngoba uthuma abanye abafana ukuthi bangishute bangibulale hayi kanti angeke ngiyogoqanywa kanjalo lami ngisigelekeqe waba njalo nje wagcina ke sembona lo muntu uzangihlupha lami ke ngam-organizela ke abafana ke beMozambique ngabathi ukuthi bangambulala ngoba baba womntwana womfazi wami angimtshela umfazi wami ngifuna ukwenzayo amshaya ke abafana bamchaya wathi wangena esibhedlela uparalyzed wathi wangena wheelchair ngaphindanga wangihlupha ngathatha umfazi ngachada laye labantwana wangu5 into khona ukuthi lo ndoda ke lakathesi kakwazi ukunyazwa yimi simgcinile ngekhaya lapho engihlala khona unkosikazi wathi ngeke ngilahle ubaba womntwana ungumuntu nje ohleziyo kakula nto angayenza wasebongihawukela ukuthi lo waba umfazi wakhe kodwa asilaye lapha ngikhaya ngiyabonga kakhulu ke Chisa imunjomane Think Well ngilapha ke eJozi ngikhohle ke umnyakalwana lapha ngamqeda khona lo muntu wayenhlumeza ngihlala ngibuza ukuthi ke wadutshulwa mbani hawu khanya semnyameni kakwazi ukuthi mina ngi-organize lokho yena ucala ngotsotsi nazi ingoma edikorobela
I don't need no Korobela. Why give me Korobela? Wenzani? Unike Korobela. I need no Korobela. Yeah. Sitshele ke umlaleli wethu kuthiwa unjomane think well uSam Zans Africa. Thank you very much ubhala ze la siphambili stophenye vela ke simangele Mthethwa. Uthini simangele? Simangele ukuthi ke umsakazi inkhulele ke kwanda khona ngalesi lonke. Mina bengintombazana vele khule inhle okwamagama. Into engayazi ukuthi ke ngaqala ukuya esikhathini ngingumuntu ongelalwazi ngoba mina vele ngikhule ngela mama. Ngikhule ngihlukunyezwa kakhulu ke ngumama omncane ozala mamami. Wathatha yonke into kaMama lesigqoko yonke into. Ebengihlumeza lo muntu engangitheli yona lempahla. Kwalanga ke ngaya esikolo sengu grade 7. Ngithe ngisesikoleni laphana ke kwenzakala into eyamangalisayo ngoba ngasuka ngacina sengingene ke esikhathini ngumuntu oyengela lwazi lento zamaphilisi lezi ngoba ngamvele ngingelawo lempahla ngaphansi engangithengeli ngangcolisa ke impahla ngahlelwa ngabantu esikolo these ngihlelwe ngabantwana esikolo labanye utitsha wangithatha wathi ngihambe ngiye ngikhaya ngabela ngikhaya uma umncane wafika wangichaya into ongaza kuyibone engitshela ukuthi mina ngilichapha ngangakwazi lutho ke umsakazi ngiyaxolisa ngazi sizami sibuhlungu singazi ngandilanda ke ngale trophy ndavulanda 13 years wahlale ngihlukumeze njalo ngingakwazi ukuthi ngenzeni kwazi ukuthi umunye umakhelwane wanika ke ilembu ukuthi me ngifaka ngamtshela ngilalo lutho ongigqokayo ngaphansi wase ngitshela ukuthi ke uzangithengela yikho lapha nikaza ke amaphenti engangiwagqoka khonapho engitshela ukuthi ngenzeni ngikufunda kwami mama uncane wangihlukuluza kodwa ngabe ngapasa isikolo ngithe bhazile isikolo ngayi secondary ngagcina ngithola idona embhadalelayo ngayapasa after ukupasa kwami wagijima ke sengitrainile oba ngutitsha eHillside Teachers College buya ku graduation exam ngigijimela ngoba icantuza wale mali ngamkhangela ke ngahle ngathi umuzwa uthatha inkomo zikababa zonke ngoba bashona wathatha impahla zika mama ngagcina ngithola umsebenzi ngachiya lokho ehambe eclaim esithi umntana wami uyangilahla akangizali lo muntu ngendlela angihlupha ngayo ngangimnika imali yokuqaliseni but ngabona ukuthi ungenzela umhawu wathi mina ngingeza abantwana ke bangapasa esikolo ngiyabaloya so ngibuhlungu iminyaka yami yokukhula chisa from 2004 kwaze kwafika ke 2016 ngangu hot sauce ngangihawula ngicela unjani ingoma iloba yipi ezaboma fokati ezekwaito lano hot ungayithola mana sibona bona ngitholile feeling hot
uzwa nasi ngoma ke yathi bakhulu ke the hot teacher lesimangale mthethwa lebe sibhalele. Thank you so much. Siyabonga. Uhlelo ilolu lohlelo kuthiwa ngisakhumbula. Yekela ke siye phambili ngalo hlelo. Balalela abantu balithanda. Kodwa sesidiniwe. Kuyamele siluphumuze. Sike si break maybe 6 months and come back. Zenzo Ndibale. Unjani Zenzo Ndibale? Wazawa nje uNdibale Innocent Ndibale we EFF. Thank you very much. Uthini yena ke Zenzo Ndibale. Zenzo Ndibale mina ke ngiyabonga Tshisa ngisuka kuBulawayo lanxa ke ekhaya babo ukuthi kusemaguswini enkaya. Ngilapha ke kuBulawayo into esehlakala senzakalayo umnyaka ka1997. Sabanzima ke kimi. Bengifunda ke mina ke eKifford High School lapha bengifunda khona ke uform 4. Ngathandana no teacher. Alright, this is Mqami. Umama lo ke wayengimise kwayimuhle kwamagama lami nje ngumfana ke wetshala amakhakha ke ngibukeka nqantsha ke uniform le blazer engithanda. Every time angitshele ukuthi wena ngizakuchaya Zenzo wesikhathi athi Zenzo sala lapha nisala. Bengazi ngalutho ngaleso sikhathi ngoba ngazi lutho ezempilo. Kodwa nomisi wamfundisa okuningi. Welanga ke besiya kuma sports ngasala phana ke eclassini. Wangilanda wangitshela ukuthi ngifiti wase ngisondelela engibamba wangiqabuja. I had another feeling azayizwe emhlabeni ngezwa into zikhululeka amabhawudo ngekhululeka emzimbeni. Athona ukwenza nomfundisa ke ikiss. Ngagijima ngahlikihla ngeshirt yami ngakujwayelanga. Wangitshela ke ngagcina sengilami sengani umuntu osefuna ukwenza sesizwe sengilenye ifeeling. Kuba ngizibona sengizingcolise eBrooklyn ngaleso nqangilazi. Welanga wakhiya ke umnyango kwakule store room kwabe office yakhe ke wakhulula wangidonsa ke salalana khona phana ke ngaphuma waqasha ukudlungisa ishirt yami enhlohla yonke into ngaphuma ngajoyina abaningi. Abanye bantshela ke umngane wami ukuthi ngithaba nontshela ke indaba uginqile okusenzakalana. Sakwenza lokho siyimfihlo enika imali yonke into etax shop vela ngasathengi lutho imali ephiwa abadala mase ngigcina. Bemangala abafana abanye ngile mali ngahlala ke isikhathi lokho kunjalo. Lo mfazi ngathi ngiqeda ke ngananzela ukuthi ke wayesengincedisa ke lama assignment ebhuku lami antshela anika iphepha abebhala kuthi ngibhale abuye makathi very good excellent namanye ke ama subject abuye angincedise wayentshela ukuthi ubisi homework yakho ubuye class ngizonitshela homework yakho ambhale iphepha nathi kopha lapho bhala hayi waze wafika examination ngapasa kakhulu. Umama lo waqhaza izikole zivaliwe manje 24 wahlanya ngami esengidinga izikole zivaliwe wathi yena ufisa ukuthi sithathane. Ngethuka ukuthi ngizatshela njani abazali ke umama lo wemdala kimi nge14 years ngoba ekhuluma ukuthi yena ulama 29 makwaba ngama 16 and 17 years. Kwahlala kunjalo lokho esinjalo ngimbone angidonsa ngisebanganini bakhe ebathi mina umnake kodwa yena senze uganga lami. Kwahlala ke isikhathi eside ke wagcina sithi yena kumele sibaleke ukubaleka sahamba ke eGwanda lapha esefundisa khona wanje ukuthi mina ama results ngahlala endlini le eGwanda abazali bamadinga bangiswela bathe bese story bahambe emapholiseni ke reporter wahlwa mfihla ikubala kwami ngayejozi ngakhona wangidinga sasabonana sathandana ngagcina sengumithile umntwana oyedwa ke sekhulile umama lana wagcina sendela komunye ubaba isistory sami Tshisa umama lo wangikhulisa ke kodwa athi sengilomfazi ngiyamkhumbula umisi wami maduthi ngicela ke unjale ingoma kaBrenda Fassie ethi noma kanjani sengithola ingoma khona. Oh,
ingoma vela kuma-Brenda Fassie noma kanjani the album yahlupha kakhulu ngeke ngushiye noma kanjani very creative spirit free spirit of Brenda Fassie, well talented voice, dance, everything. Sadly, we lost here. Shama Bree, what a legend. Eunice Ncube, kunjani Eunice? Ngambizwa mkazi afuna ukuthi Eunice instead of Eunice. Eunice Ncube. Mina umnyaka ngasezokhote umnyaka 2011 bengikubulawayo lapho ngambakachile sathe roadblockini sesibuyela eGoli eMarch Binding lapho ke okwaba lenkemenkeme yendaba sithe sikhona phana sakhitshwa ke combination sasigadile ngasengi sisechwa mina ngangijwayele ukuthi nxa sengibuyela eGoli kokulabantu abafuna ke imbanje so ngangithwele ke imbanje ezinengana ke amaphoza athi sizibambile lezi imbanje bathi ngaleso sikhathi zibiza imali engange 25,000 ngathathwa lapha nganisho Hillside Police Station ngavalelwa ngalala khona kuthe siphatha waphatha Hillside Police Station ke amaphoza lana embisile yambisa zokuntambama ngoba sasingabo 6 bafika lapha nomnyango khona wathi lapha phela uyangena 5 years kuyini ongangenzela khona ngathi mina ngile imali engange 1,000 rand wathi hayi incane le imali le omunye wathi hayi omunye wakhuluma ngisho wathi rara na bhuru wangu motaurelani ndiye bosi wangu ndiye chef wangu KEU so ngagcina ngibona lapha ngiyafela ke ejele ngavuma wangithatha wangilala waseqeda lwana wasithi lwana omunye la phela kumele ukuthi umuthi ubisele 1,000 bangilala bayi2 bathatha ebusuku bathatha imbanje zami bangidropa kuma garage ngingela lutho ngempanje leziyana ngasuka ke ngaye eGoli teze mfile eGoli sengihlala khona le eGoli ngathola sengizithwele into enzala ngaso ukuthi ngenze ngoba mina ngangehlukane le boyfriend yami sokule 5 months ukuthi sisu ngesikabani phakathi kwabo yi2 ngazama udinga amafoni numbers zabo lokuthi ngobani amabizo angabazi up to today lo mntwana lapho sekhulile chisa ibizo lakhe ke engamnikayo kodwa ngiyelukama umntwana bamqamba abantu bayasele lokho umntwana lo ngangimazi uyise ngakwazi amapholisa Hillside asebenzayo le description yakho nomunye yakho na wayicakile emude omunye wayengani umfitshane babekhuluma ke ulimi lesishona beyi2 so angikwazi baba umntwana ngiyafisa ukuthi ngazi umntwana uyangihlupha umntwana lokukhala umntwana lokwenza ezinye izinto uyazichaya engani sengumuntu ongaphelanga ingqondo ogula ingqondo yikho lokwenzala ke chisa lo mntwana engawazi ukuthi ngakabani engamthola after ukubotshwa ku roadblock eMarch Binding ngiyafisa wazi baba umntwana nxa elalele owazi lo nkazi namthatha ayithwele imbanje elazithathayo ngalinga le 1,000 ngiyacela ukuthi ke ungisize hlobo wami ananda le support kodwa ngifisa ukuthi umntwana azi uyise dance some more mana ukuze limango groove ingoma zeli gotta dance some more Get clever whenever you feel your body moving. Dance like
Angoma zazikhala nathi singabantwana lezi sesesikolo singabo-grade mango-cruise asayithola-ke ziyashala lezi ngoma dance some more uhlelo ngisakhumbula dance and groove nicely ngisakhumbula ngithembele incwadi evela-ke kuJafet Mofu ngibhala ngiseHarare kunjani mfowethu mina ngikhulele koBulawayo ubaba kuthiwa Timothy Mofu umama kuthiwa Miriam Mofu bangikhulisela-ke koBulawayo babendithanda abazali bami kodwa sebashona iminyaka engikhohlwe-ke ngomnyaka ka-1998 lapho-ke iHighlanders iyadlala-ke e-BF season ka-98-99 mina-ke ngumuntu okothanda-ke iqembu le-Highlanders wamagama ide yangikhona-ke kwakumnandi kwaba nama-tear gas salinyazwa amapholisa adlala eDynamos mina kade silokhu ngithandwe e-Highlanders angitshintshi lobo baba wayesapota iDynamos mina vele ngazithandela ibhoso yakade singayithanda i-team yami ide mhlasiyawina-ke i-League Championship laphana-ke shisa kwakuseklabha ze-Highlanders wena wawukhona ngasengumfanyana ngikuqede isikolo ngile-2 years ngiqede isikolo wagidwa kwaba mnandi ngagcina-ke laphana-ke ngihlala nonkazana kwakuthiwa-ke Sibonile-ke ngamkhombisela eklabha ze-Highlanders sathandana first day khonaphana-ke sasuka saqonda sesehla singanisenodele egange leliyana kulokhu kulo msindo libhizi nalisi-entertainer ngoba ongela ndawo othi into engimambele khona ngagcina ngisiya lala laye ngoba egange leliyana emgaqweni Post Road eGhana ngahlala la same day khonapho sithe siqeda laphana kwabe kuthutsha-ke otsotsi bengivimbezela bengishaya amampama bandithathela iskipa lamathenesi yena bamthathela into bazama ukuthi thini ukuthi ngabuye sithi asikubambe lokho mntwana kodwa-ke mhlawumbe imoto yalayithaya babaleka saphunyuka-ke kade mina ngasela lutho wasengihamba nge-underwear ngigijima la inkazana-ke yona egqoke-ke isketi kodwa ingasela izicathulo sabuyela laphana ukuthi siyangena njani ke-Highlanders kwaba nzima nokuthi ubaba ngiyamtshela ngithini ngahawula-ke laphana-ke ebusuku unkazana wathi nasehamba ngakibo unkazana ongamcila ngalelo langa angikaze ngizwe ukuthi ungaphi lakathi esumbe wafamba uyaphila sengikhulile phela sengingamthatha sengubaba nami omdala nabantwana ababili ngithe ngisuka lapho-ke ngaqonda komngane wami nenze ukuqhuma e-town nginyawo ngadlula emakhukhuba ngihamba ngaze yafika khona le eLuveve ngoba ngaze ngihambe ebusuku vele ngihamba ngigijima ecinga umgwaqo athi bekhangela becane ngumthakathi ngiyangena njani ngagcina sekumngane wami ngaqoka ibrugwe likamngane wami ngangikhaya ukucathwa ngumdala ukuthi-ke ngilele nga nokuthi impahla zitshontshiwa ngikhulumanga angeke ukhohlelelwana umnyaka ngibuhlungu ukwenzela kimi umnyaka wa-99 ngicela-ke yeyi ndiyathanda ukulala kuya bazalala egangeni hayi khona mani akwenziwa lokhu uyafa abantu bayabulala ungakwenzi lokhu so ungakwenza lokhu usegangeni ubulanga ngabantu nhlanhlani lapha imoto yalayithaya wawuzarephisa umntana abantu so you got to be very careful le ngoma lapha I think ema-Golden Lady masiko tshana ingoma Golden Ladies ingoma ethi-ke Highlanders kulindweni
Nazi Golden Girls ihamba loKhanyi lapha ke ugogo uKhanyi ingoma esithi ke Highlander sitshala ke uJafet Mofu ukhona ngase Harare so uJafet Mofu siyakuthekla Thekla siyakubingelela good girl ubhale lapha Thekla wena ke uthi mina ngibhala ngise Ireland e-Ireland ngifike 4 years ago ngibuya ngeze umsebenzi lezi ngacela kuphephela sengilapha into khona ukuthi ke eSouth Africa ngichiye ke umngane wami engimthembileyo uthi angikhala abantu abami engikuzwileyo chitha ukuhlabisa hlasimulisa umzimba sibona ubhaleni sawuqamizela umuntu ongibhalanga okay all right uBeauty ongenzele izimanga umuntu engimthembayo sakhula sonke uBeauty sengithathele indoda nje kumele buye e-Ireland sengithenga itikiti ngambhalisa apha emaphepheni ngoba khanya incwadi zami sezilunga uthi ngasafuna ukubuya ke e-Ireland uBeauty abuse abantu abami ngabachiya nomngami sengumama wendlu wantshela wathi khona wena dinga ikhiwa uhlale phansi mngami ke nomsindo ohambile ke uMoffat wavela ngibo kaBeauty abazali bami badabukile bangikhuza udala wathi umngane wakho lo ngishoneza kakhulu so ngikhuluma nje ke uBeauty ukhanya bayachata le indoda yami 14 years ngilaye thisa ngiphelelwe enguzama ukuthi abantu babuye lapha nxa ifoni ubaba abantwana ngasadobha ifoni idodwa ngoBeauty uyangitshela ukuthi ke ngikhuluma imessage uza convey message wathi khona I don't own uMoffat indoda uyavunyelwa uba lalo wamthandayo ngahlala uMoffat engenzanga lutho evelile ngikhawa khipha kodwa sichatanga kade ngizothi balungiselele ukuthi bachate ngo-August ka-2026 ekhaya ngibuhlungu kakhulu ngoba nginhlekisa umuntu lozivela semkhaya sure zakhangana ngithweni ngabantu ngibuhlungu kakhulu ungixolele ke Chisa ngesaba into engizibhalele ukuthi ngincezi yabonyanyisa this is sad ubhalile konke ke bakuthumela le video having sex la nxa usunjani mfowethu uMoffat disgrace terrible man an evil man loba sumdela umama abantu bakho uthatha i-video lifilimana lalo mngane wakhe lisenze sex uthi don't think ukuthi uMoffat wayekwazi kodwa uyakhuluma ukuthi i-video leyo ungayithumezeli uyazwakala ukuthi ukwazi ukuthi uyafilima Chisa nyabonga ngicela ingoma zeSplash nansi umdzunga Temchanda
ingoma phela ngithanda ingoma ethi Mudzunga kudlala delana ke udelele ke lasembhala ke ucina usemsibanda sisqueeze semdawini unjani uthi ke mfowethu mina ngikhumbula ke bengilisele linzima ngiterrorize abantu engubo entsha emzilikazi emakhokho ngijothe kakhulu ke umnyaka lwano ka 2000 sefika 2004 lapha ngacela sembanjiwe ngabanjelwa ke eNorthern sizama ukuthi ichaya emakhiweni silomngani wami sangena sifika khona sathatha ke ipoison sajikela inyama zadla izinja zombili zade zakhala zafa sangena ke ekhaya saqalisa ukuthi ke siguduze silemphini sasichaya kasabopho baba bakhona satshontsha suke lapha sakwenye indlu sitshontsha ama laptop sitshontsha yonke indlu into enzakalayo ukuthi ngingagcina sengibachiwe sabotshwa kumngani wami sithe sisonke sitshontsha kwindawo eSostown ubaba ngikhona wasijuma washaya wacha mngani wami wadlo wami ephula bambamba khonapho wasechaza mina ngazodotshwa ngeke ngikhohle lokhiyana ngoba sasithola abantu kwesikhathi bebanqunu sengibonga ukuthi azange ngibambe umuntu ngoba ngafela ejele hayi ngapika 4 years kodwa sengaphuma chisa ngeke ngikhohle isikhathi sami lesiyana kwakulobunzima kodwa ngangizama impilo mfowethu sengubaba ochumayelayo uThofu Apostle umfundisi omkhulu semsibanda ngicela ke ujeleni ingoma la osemsibanda enkarakatha yesela uthi wena ngicela ingoma lathi prisoner nxa ungathola Lucky Dube mangani wami siyabonga kakhulu ke mbala ke track athi silalele uhlele kamona ngeze Jesus from till next time good people you take care of yourselves and each other God bless you.
hospital.